Kasang sang Partai National People's Party NPP hakasi thodin jong katayo kalapan pendapat ba ek kerteng jong ki lai phoprangut ki kertong ki banyakun yak election MDC ke Banwan na Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC but Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC. Ya kini ketup kerteng jogi kertong lapan benaru working president ke NPP Meghalaya ubah Hamlet Sondoling rengkat kejingan lang kinong yalam kene keseng ha kejingan lang ke belalong hak office terekam ke NPP halo wala cumia. Nagilai puprangut ki kerteng jogi kertong ke bela pelat yakawat ke benengkong ki kentup ke kerteng jogi kertprangut ki kertong ke bani aireng ha ki election Khasi Hills Autonomous District Council bar arpongut na ke Jaintia Hills Autonomous District Council. Hakatup kerteng jogi kertong ke benekon election MDC na Khasi Hills Autonomous District Council kembali tiket ki kentup ya UCEM uba peniat sing CM hendrai ki election Banwan ane kon no na kanong Thamai constituency sure na ka sorang kam constituency ucaman ka ki HADC uba alam perang bla ulai tiket benekon biang na mau plang ding yai ki executive member bat ki MDC ki bali tiket ki kentup i Congress Mary Karpuri na nong Shken kong Magdalene Saukumi maulong no umsning ba rangkan sai Karbuki no umroy ba Alvin K Saukumi na mausenram ba Fantin Jela Kadong na lat mkra malki ba Karnes Soashang na maukerwat ba bat scam rentatiang na mairang nong klau UMDC bat MLA barem karembrai jerngam uba Kemfa S Marbanyang ulai tiket akajaka jong MDC bementa uba bajok pengrup Habapai ke Jaintia Hills Autonomous District Council UCEM uba Thombor Shiwat ulai tiket menekun na mudok Ladang ucaman ke JHADC Dr. Sanki Shampung ulai tiket menekun na Batau Lakadong bat kiwe ki MDC ke Bamentaru ke liot tiket biang. Nama kibabun hi ki siting kita gele marba kita nak list ke ba ki kursi bagi 4 ban decide tiga nang ya ketika final recommendation nak blok tiga pala ban om kereta kawe ki bagi lama itu pi kalau nak liang jongka motion road ba jigur marathon ini remedial show ika election MDC lalu ke kandidat bakam juru iba bejok pegro pro ini remedial show yang ketika election MDC daras mirang up show ika recommendation ke blok pi habre bagi jirang pi kemo mene tidak liang jongi kam ke parti ngim kwa ban ai ka election nang ni dalor chati sport ka blok level jongki niat baik ya ka recommendation nak liang jong ka blok te ka shong ka blok lar ka pha ki kenri ar langut kata ka shong ka state election committee de ka bakla matahi ngir ka ya ka recommendation nak liang jong ka blok pi nak liang jong ka sayong kidan adu komba langut ki bapan ya ka tiket nang tina pos yang constituency ka bakan thubru ya u sitting MDC te nak liang jong ka blok kam sumna ban rai nak lagut yano ba kenjit tangwe di lagut tiga lapa sebuah state election committee dan nak liang ke state election committee nye dang pai perman ba dam dang kini ke lagut yano ngan ai marba kimna ba ai lut lagut na mai tangwe di yakiri benta ngan sai sa sakria sini di ebet suaka Christmas pensi asui ka ya u kandidat munis pemenang mereka soal konstitusi ba iba pedia cing CM ila pentip ba ide milia show nanti na po so nakam indrai ila ship berlian orang tidak po nang Thamai konstituensi tikum mulang mantai ka blok aktif po so nakam kadang long aktif kadang terkam bat mantai kita persang ban finalize ya kandidat ba hang tiru dan ba ar langut imat ki baya ka pan ya ketika balile tika bhai ni bagin churai marmar di hang tiru kadang ya persang ban penbet di kebong menahi pinsai skop ka sekali list kateng jong kandidat